Kupite nove modele patika, majica i dresova i preporučujem sajt FFA Sports. Odeća je po jako nevjerojatnoj ceni u različitim stilovima. Obavezno proverite sajt, link je dole u opisu i uživajte u 5% popusta sa kupon kodom. Također imaju shipping širom sveta. Krivaš se, genije će da te naće. Genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja sam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija, nije zajebancija, knjiga informacija. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo zašto su Džala Brat i Buba Kureli poznati. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu i uživajte u ovoj veoma zanimljivoj temi. Džala Brat i Buba Kureli su definitivno najpopularniji dvojac na Balkanu, koji svojim novim hitovima dokazuju to. I sigurno se pitate odakle njima ovolika slava. Naravno, ta slava nikako nije mogla sama da dođe preko noći, već je tu prošlo dosta godina i dosta raznih situacija. Do sada veoma luksuznog života. Džala Brat je svoju prvu pesmu izbacio 2005. godine pod nazivom Klošar familija, dok Buba Kureli svoju prvu pesmu izbacuje tek 2011. godine pod nazivom Oh No. Ali da sklonimo to sa strane i da pričamo o njihovoj popularnosti. Svi znate da se pre par godina dosta više slušao rap nego danas. I samim tim ko je tad počeo da snima rap, stekao je popularnost. Ne baš svi, ali većina. Preskočit ćemo vreme dok su Džala Brat i Buba Kureli snimali zajedno sa još par talentovanih repera na kanalu G Records i prelazimo odmah na Imperiju, gdje je zapravo sve počelo. Prvu pesmu na kanalu Imperije izbacili su 1.2.2012. godine pod nazivom Kim Kardashian. Inače, sve dok su snimali na G Recordsu bio je klasičan rap i naravno deo popularnosti su stekli tu, ali ne u tolikoj meri. Prva pesma koja je zapravo digla njihovu popularnost je solo pesma od Džale Brata pod nazivom Dom, gdje je Džala posvetio pesmu Bubi Kureliju, koji je bio uhapšen pa nakon toga odslužio kaznu zatvora. I ta pesma je za veoma kratak period stekla ogromnu popularnost, samim tim je dosta ljudi saznalo za njih i od tada zapravo počinje nizanje hitova. I nakon te pesme kreće komercijala i nagli rast popularnosti. Mnogi fanovi su ostali razočarani nakon slušanja pesme Casino, koja je označila početak nečeg novog i nečeg što se zove show biznis. Mnogi su ih prozivali na to što su prodali rap i slično, ali ti isti fanovi su nastavili da slušaju te njihove pesme, u nadi da će snimiti po njima normalnu pesmu. Ali to se nije dogodilo i ostali su samo na slušanju starih pesama i albuma. Pregledi su samo rasli i dosta novih ljudi je čulo za njih. Samim tim, nakon što su krenuli na komercijalu, klubovi su počeli da vrte njihove pesme. Također su ih mnogi klubovi zvali na razne nastupe gdje su dokazali popularnost punim klubovima. Nakon nekog vremena u ceo taj biznis ulazi Maja Berović, koja sa svojim pesmama diže i svoju, a u velikoj meri i Džalinu i Bubinu popularnost, jer sve njene pesme izlaze na Imperija kanalu. Nakon pesme Ultimatum, koja je stekla baš onako veliku popularnost, njihovi pregledi počinju da rastu i da idu na neki viši nivo. I bilo koju pesmu sljedeću da izbace imala bi dosta pregleda. Još jedna pesma koja je digla njihovu popularnost je pesma sa poznatim nemačkim reperom Raf Kamorom, koja je označila jednu celu godinu na Balkanu, jer je to nekako bilo nesvakidašnje za Balkan. I danas već imaju mega popularnost koja nikako da pada, samo raste. I mnoge mlađe generacije su dosta zavolele ovaj dvojac. Također mnogi dueti koji su radili sa poznatim umetnicima na Balkanu su im također doneli dosta popularnosti koju sad imaju. Također njihovu popularnost dosta doprinosi i same društvene mreže, gdje obojice imaju dosta pratilaca. Samim tim ih i dosta ljudi podeli kad izbaci pesme i očigledno je da će imati toliko pregleda na pesmama. Koliko ih god vi mrzeli ili voleli, oni su pokazali kako od ničega možete napraviti nešto. I dosta drugih umetnika koji su se bavili repom pa prešli na komercijaju su također poznati, ali Džala i Buba ipak su od svih njih najpoznatiji. I konačni odgovor na to zašto su popularni jeste taj što snimaju ono što ljude vozi i ono što će puštati po klubovima i snimaju ono sa čim mogu puniti redovno klubove širom Balkana, a i šire od toga. I da ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe. U komentare pišite zašto su popularni, pišite šta sljedeće želite da gledate, a mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tog klipa ljudi, pozdrav.